i gospodo, poštovani kolege novinari i reporteri, dobrodošli na pres konferenciju povodom FFC-a 29 koji će se održati 22. aprila ovdje u Ljubljani, ovaj put u velikoj dvorani Tivoli. Kao što je to gospodin Zovko više puta rekao u svojim govorima, Final Fight Championship ima dva doma nakon Zagreba. Ljubljana je zbog mnogo razloga naša tako česta odrednica gdje se uvijek tako rado vraćamo. Ovo je naime peti put da smo u glavnom gradu Slovenije. FFC 29 je zaista poseban, a o tome zbog čega je ovaj event tako poseban, reći će vam nešto predsjednik FFC-a gospodin Orsat Zovko u uvodnoj riječi, no prije toga ću samo sve predstaviti naše sve goste. Prije svega FFC prvaka u ovakvoj kategoriji najboljeg slovenskog borca, Ljubljančanina Samo Petjak. Njegov protivnika, meni s desna, his opponent, biggest Dutch young kickboxing star and also FFC champion in welterweight division, Ivan Danenberg. Našeg velikog prijatelja, veliku slovensku glazbenu i borilačku zvijezdu, Denisa Čorčipa. I najboljeg slovenskog MMA borca u ovom trenutku, kojeg smo jako zadovoljni što se pridružuje FFC rosteru, Uroš Jurišić. Kao što sam rekao u uvodu, ovaj FFC 29 je zaista poseban, zbog čega je poseban, reći gospodin Zovko. Dobar dan, pozdravio bih sve prisutne, hvala što ste došli u ovako velikom broju. Kao što je Marko rekao, nama je, s obzirom da smo startali iz Hrvatske i Zagreba, Zagreb nam jest dom, ali ja mislim nakon Zagreba stvarno nam Ljubljana, a posebno Austrija Trend hotel može biti drugi dom, jer ovdje se stvarno osjećamo kod doma. Peti put ćemo imati event tu, tako da i moram priznati da je ovo, ako imamo šampione u ovim kategorijama, onda u kategoriji šampiona je sigurno Austrija Trend hotel. Malo PR-a za hotel, ali stvarno smo iznimno zadovoljni sa svim što imamo na usluzi ovdje. Što je Marko spomenuo, ovo je definitivno specifičan event. Glavni razlog je to što, bar koliko smo mi uspjeli naći, koliko smo uspjeli tražiti, nismo nigdje našli da je neko pokušao, znači aktualni šampion u jednoj kategoriji, da je pokušao napasti aktualnog šampiona u drugoj kategoriji u kickboksu. I to će se dogoditi ovdje po prvi put u Ljubljani. Samo Petje, kao naš aktualni šampion u 70 kg kategoriji, napašće Ivana Danenberga koji je šampion u 77 kg. Tako da to je nešto što do sada, bar koliko smo mi uspjeli provjeriti, nije niko pokušao. Mislim da će to biti pravi spektakl i ja mislim da jedino što ostaje da se hala Tivoli, velika dvorana, napuni i da podržite borce te večeri. Hvala gospodinu Zovku na uvodu. Ja ću postaviti svakom borcu jedno uvodno pitanje, onda ću kolege novinari i reporteri naravno prepustiti vama riječ. Uvodno pitanje za Samo Petija, samo zanimljivo kako je do ovog meča uopće došlo. Naime, nakon spektakularnog dvoboja i tvog nastupa u Grčkoj, gdje si u jako teškoj i nezavidnoj poziciji osvetio najteži poraz u karijeri, u avionu si nam rekao da si spreman za još veći izazov, za napad na Ivana Danenberga koji je mnogo više od tebe, veći, duži, pa evo, kako si se odlučio na takav potez i što očekuješ od dvoboja? Evo, prvo bi se rad zahvalil Orsatu in Marku, ko so mi izpolnili željo, da se borim za naslov v velterski kategoriji in kjer bom imel možnost združiti naslove v dveh različnih težnostnih kategorijah. Da povem prvo, to je bila ena želja moja, mislim, ko sem se z svojimi fani in prijatelji pogovarjal, so mi dali pač to, so mi svetovali, kao ti bi se lahko boril z vsakim borcem, imam tak brezkompromisen stil, in do tistega trenutka, ko sem imel prvo borbo za Tigranom, sem imel neko krizo v svoji karieri in oni so me tako spodbudili in so mi rekli, da bi lahko delal borbo z Ivanom, ki ga spoštujem, respektiram in
V soboto 22. aprila bomo res bili priča eni zelo dobri borbi. Ne? Hvala Samo na ovom odgovoru. Ivan, one question for you for the start. You're such a great champion. You represent FFC in such a great way because you fought a difficult, very difficult match only 2 weeks ago in Athens, Greece. You had to fight extra round to win it and to keep the belt. But when Mr. Orsazovko called you and asked you about the fight in Ljubljana, you had no doubt in your mind. What do you think about this task, about this mission in Ljubljana? You already fought here once. Can you please tell us what you're feeling about this match? Oh, yes, of course. I didn't know what Samuel Petcher said because I don't understand the language, of course. But I was, first of all, surprised that he challenged me out because he's a 70 kilo fighter. I'm a 70 kilo fighter. So I was like, Samuel, oh, okay. Okay, in which weight class then? But yeah, he wants to come up to my weight. And that's a tough decision. I respect that, of course. But I have to show him that I'm the best in my weight class. And I will show that next month. So yeah. Thank you. Denis, one for you. Puno puta si se borio u FFC-u, možemo reći da ti je FFC posljednjih godina dom kada govorimo o kickboksingu. Trebao si se čak boriti, odnosno bila je kombinacija i u Zagrebu prije 2-3 mjeseca na onom velikom final fightu u areni. Sada trenutačno se natječeš u plesu sa zvijezdama. Nadamo se da ćeš ispasti, da ćeš se boriti na FFC-u, pa evo. Ali koliko čujemo dobro ti ide u plesanju. Najprej hvala za povabilo na FFC, spet meni je FFC najboljša organizacija in vsakič se rad z veseljem odzovem na vaša povabila. Trenutno sem prvak v plesu, ja. Trenutno sem v Zvezdi pleše v šovu, ampak to ne pomeni, da bom pozabil na svojo ljubezen, to so borilne veščine, kickboksing. In če izpadem ven iz šova, je FFC ta prva stvar, ki se bom lotil. Treniram redno, sicer zdaj malo več plesa. Mogoče bom uvedel kakšno plesno kombinacijo za kakšen knockout. Ampak, če izpadem iz šova, sem 22. aprila sigurno tam, drugače pa z vso podporo in spoštovanjem. Tudi če bom še naprej v šovu. Hvala ti puno, Denis, to nam puno znači i čuvamo, kao što se vidi na službenim stranicama, mjesto na fight cardu za tebe. I na kraju, naravno, Uroš Jurišić. Uroš, možemo reći kolokvijalno da je tinta na ugovoru s FFC-om još uvijek svježa. Nema sumnje da je FFC jedna od najboljih promocija u Europi i u svijetu. Koliko ti znači to što ćeš debitirati upravo pred svojom publikom u Ljubljani, u Tivoliju, za do sad najveću scenu gdje si se borio? Jako sam sretan da se borim, zelo sam srečan pa vesel, da se borim tukaj za to organizacijo. To je trenutno ena najmočnejših organizacij v Evropi, definitivno v regiji najmočnejša in zelo sem zadovoljen, da sem tukaj. Upam, da bomo čim večji spektakl naredili, da bodo borbe čim bolj atraktivne za publiko. FFC spremljam že odkar obstaja, vedno sem gledal na televiziji, mi je bilo zelo všeč, tako da meni je čas, da se borim tukaj in upam, da bom dal čim bolj atraktivne borbe za publiko. Hvala na uvodu. Ako nema gospodin Zovko nešto za dodati, znate, može. Htio sam samo napomenuti jedan detalj. Znači, ova borca su se borila prije nepunih mjesec dana u Grčkoj. I to definitivno, i jedan i drugi su imali dosta teške mečeve. Ivan je imao meč gdje je išao u ekstra rundu. Samo je imao, to moram naglasiti jer jednostavno to su prokomentirali i svi ljudi iz svjetskog borilačkog sporta. Ovo što je on napravio nije jednostavno. Znači, prošle godine izgubio nokautom u Grčkoj od domaćeg borca, jednog od najboljih evropskih boraca. Vratiti se ponovo u Grčku protiv lika koji ti dao najveći, to me
to je samo Petijev najveći nokaut koji on nikad u životu nije imao jači nokaut, mislim gori nokaut od toga. Vratiti se ponovo kod njega u Grčku i boriti se s njim, to je jednostavno u glavi za posložiti takav film nije svejedno. Znači, borac kad izgubi borbu nokautom, razmišlja o tome podsvjesno i ovo što je samo prezentirao u Grčkoj, ovaj drugi meč, to je najveća demonstracija svjetskog kickboksa, to je na najvećoj svjetskoj razini. Znači, doslovce tog borca je deklasirao u svim elementima kickboksinga. I evo, stvarno sam sretan zbog njega, jer on je jedan od naših najtrofejnijih boraca. Mislim da je 5 ili 6 puta branio titulu i drago mi je zbog njega da se vratio na tako veliki način i moram priznati da me iznenadio da odmah nakon Grčke tražio da se bori sa Ivanom, čovjek isto nokauter i to je još u kategoriji iznad njega. Znači, ovo što sad radi stvarno je jedan podvig, bez obzira kako prošlo, on je već sad napravio podvig. Tako da, evo, čisto da slovenska javnost zna kakvog borca ima. I samo da se osvrnem još na jučerašnji, mi smo doslovce jučer potpisali ugovor sa Urošom i jako sam sretan zbog toga jer definitivno Uroš je jedan od najperspektivnijih evropskih mladih boraca. Momentalno ja mislim da je u Sloveniji bez konkurencije u MMA sportu i sigurno da ćemo mi o njegovoj karijeri razmišljati zajedno sa njegovim timom, da napreduje i da njegov level raste iz meča u meč i nadam se da će napraviti dosta dobrih rezultata sa FFC-em. A za Denisa ne moram ništa posebno reći, on je već domaći tu i stvarno ja jedno čekam da ispadne da se može boriti 22.4. u Timorju. Hvala. Hvala gospodinu Zovku, možemo kolegi krenuti s pitanjima. Yeah, I have a question for Mr. Dunberg. So when you received the call from FFC, which offered you a fight with Sam Petier, what did you think about it? How did you react? First of all, I was surprised because I didn't expect that he was calling me out because he's from another weight class, you know. So I was surprised, but yeah, when I heard it, I agreed, of course, because I'm a fighter. I don't care who standing in front of me. So, and yeah, I took it, no doubt, of course. Would you do the same? Would To a higher height you class? call out somebody from a higher class, yeah? I don't know. 85 kilos is a lot for me, of course. Not smart. No, not yet. Not now, but maybe in the future. Yeah, of course. But I respect the choice that he made, of course, because it's tough. I think a lot of fighters don't want to do that. But yeah, look, I'm the 77 king now for FFC. So you can challenge me in your own city, but I don't care. I will show you that I'm the best in your hometown. Nice. Imaš nešto za reći? Kaže da... Rekao da on respektira to što si napravio, ali da će ti pokazati da je on king u 77 kila i to da će ti pokazati u tvom rodnom gradu. Dobro, možemo dobro, respektiram njegovo odločitev, kaj je on pač povedal, da bo prišel zmagati v moje mesto, ampak jaz sem siguren v sebe in vem, da bom pokazal v soboto 22. aprila, da to ne bo tako, ne. Siguren sem svojo zmago. Like me too. This is going to be excited. Kolege, možete dalje s pitanjima? Uroš, Izvolite. da še ne piše na tem seznamu, ko smo obdobili, s kom se bo zgodil, pa če lahko veš pa v kateri kategoriji. Zaenkrat, če se ne ve, s kom se borim, rekel so verjetno v dnevu dveh bomo zvedali. Borim se do kategorije do 80 kg, to je catchweight, zato ker
bi dal malo več časa, da bi lahko skušal na 77 kg, ki je moja kategorija. Nasprotnika bomo pa zvedel kmalu, se pravi, še dan, dva, pa mislim, da bo to to. Za Uroša. Kakšni so bili tvoji občutki, ko si izvedel, da si pristopil v FFC in kakšni so tvoji plani z FFC naprej? Zelo srečen sem, iskreno, zdaj že odkar smo se dogovorili do konca, sem zelo vesel skozi, ko mi čakam, da pride do te borbe. Plani so definitivno, da zmagam to borbo in da potem grem s Ogliča zmagati, da vzamem pas, to mi je plan. Tako da neč gremo zdaj prvo ta borba, pa naslednje, upam, da bo ta zapas. Obviously, you have a huge reach advantage on Samo, but where else do you see your advantages? Of course, my reach in the weight, because it's my natural way to fight 77. He's not, so he has to come up. But I think the most advantage is my reach, because he's smaller than me, of course, and I will use my height advantage, of course, with it. So, yeah. Može ono pitanje za Sama, kako misliš trati distancu? Čovjek je 15 cm sigurno više. Vedno v karijeri, mislim, tudi v samih pripravah sem z vsemi borci, katerimi sem spariral, katerimi imam svoje sparring partnerje, mi nikoli ni bilo problem delati z višjimi od sebe, tako da tudi v tem dvoboju vidim svojo prednost in da bom bil hitrejši, tudi če bom bil lažji, kakšni, mogoče do 5 kg bom bil lažji v samem dvoboju, vem, da mi to ne bo delalo nobenih težav na njegov rič, kaj bi pač imel daljše roke, skrajšal distanco in delal svojo borbo. To je to. Može da prevedem. Okay. He told that actually he is not afraid of your reach because he'll fight his own game. He already sparred a lot of guys who are as tall as you and maybe taller, and he said that he will just cross this line of reach and then do his own game, and he thinks that actually he will gain 5 kilos and that you will not have weight advantage in this match. He said feel free. I forgot about He it. said feel free. I sleep. I don't want to leave my sleep. No problem. I didn't know. Yeah, Okay. but okay, that is clear. Yeah. But I'm not one of his sparring partners, of course. Yeah. I'm a different fighter. Then maybe the height is the same, but I'm not a sparring partner from him. I mean, I'll spar also with everybody from Glory, every weight class. So I don't care who is fighting to. I'm a different fighter, and he will see that next month. Za novinare možda napomena da je Ivan Dannenberg član Glorija, znači najbolje kickboxing promocije, i to možda gospodin Zorko može objasniti zašto FFC ima ugovor sa Glorijem i jedini mi na svijetu možemo uzimati Glorijeve borbe. Da, imamo isto tako kao što i surađujemo sa UFC-em, tako surađujemo sa najboljom MMA organizacijom na svijetu, tako surađujemo i sa Glorijem, najboljom kickboxing organizacijom na svijetu. I kao što možete vidjeti, u zadnjih 2-3 godine naši šampioni dolaze u poziciju da se bore za titulu Gloriju, šampioni u MMA divizijama dobijaju ugovore sa UFC-em, tako da sa Glorijom imamo poseban deal da borci koji su ekskluzivno potpisali ugovore za Gloriju imaju pravo boriti se za FFC i čak im se borbe i bodovi se računaju za ranking na Glorijevoj ljestvici. Tako da, evo sad konkretno Mladen Brestovac je već borio se sa Rikom Verhoevenom, imao je šansu uzeti pojas
naš šampion Pavel Zuravljev koji je u poluteškoj kategoriji jedan od najboljih boraca u toj diviziji na svijetu. Sigurno u idućih par mjeseci će imati šansu uzeti pojas Gloria u toj kategoriji. I evo, mogu vam sad slobodno reći da samo je ugovor samo Petjana na stolu i sigurno u idućih par mjeseci možete očekivati da samo Petije će biti isto član Glorijevog rostera. Pored Ajvana, naravno, koji je već tamo. Hvala lijepo. Možemo dalje s pitanjima, kolege? Izvolite, gospodin. Zdaj, če jaz prav razumem, je to bolj prestižen dvoboj, ker recimo, če bi na tehnico dal, če gospod Petje premaga nasprotnika, on lahko prevzame. To nije prestiž za meč, to je meč za titul. Za katero? Za 77 kg? Za 77. Znači jer bori se u kategoriji 77 kg. Znači ulog je pojas od Dannenberga. Samo Petije teoretski da izgubi. On ne gubi, ne gubi ništa, jer da je on spustio svoju kilažu i došao 70 kg, da, onda je njegov pojas ulog. Ali u ovom slučaju pojas ulog od Ajvana. Tako da, ako samo po meni ako napravi, to je stvarno podvig. Jer mi nismo mogli naći u arhivama da je to neko već napravio. Znači dogodilo se prije u povijesti da su borci napustili kategoriju, digli kilažu i počeli se boriti u višoj kategoriji i napadali pojas. Ali da neko koji je aktualni šampion u jednoj kategoriji samo napadne pojas u drugoj i vrati se nazad u istu kategoriju, nismo uspjeli naći. U kickboksu, da, u kickboksu. Uspjeli smo naći u UFC-u sad, MMA, Conor McGregor, zato smo u uvodnom članku nazvan samo Petije slovenskim Conor McGregor, jer je on uspio napraviti taj podvig i zato je toliko popularan. Izvolite dalje. Izvoli Milan. Samo v primeru, da hipotetično izgubiš pas, kakšni so tvoje plani za naprej, pa tudi v primeru, če izgubiš plani za naprej. Mislim, da tega filma ne boste gledali 22. aprila, da bom izgubil, nego bom pač zmagal in osvojil ta pas. In namen imam potem, plan mi je potem vrniti se nazaj v svojo kategorijo in braniti še v svoji kategoriji pas in kasneje tudi debitirati za Govori, kako je moj menedžer Orsat rekel. Možemo dalje kolegici, izvolite. Jedno pitanje za samo možete reći mi, kako si uopće došao na tu ideju da napadneš pojas druge kategorije? Da li ti to bilo sugerirano ili si sam to odlučio? Pa još je bio zdrman u avionu. Pač jaz hodim normalno z 76, 77 kg in pač, ko sem se že prej povedal, sem s prijatelji, ko sem se pogovarjal, so mi oni tudi svetovali to in sam sem potem malo razmišljal in sem rekel, zakaj pa ne. Se tudi, kot se je Conor McGregor boril v večji kategoriji do 77, pa vračal nazaj pa do 70, zakaj ne bi tudi jaz probal. To je vse en dvoboj, ne. Potem sem itak vrnil nazaj. Hvala samo, kolegi, imamo dalje pitanja. Za Denisa jedno pitanje. Nadamo se svi da ćeš nastupiti 22. aprila na eventu. Da li imaš kakvu želju za protivnika i si razmišljao o tome i ako se ne varam promijenio si kategoriju? Išao si dolje s kiloma. Da. Pa jaz mislim tako, da nasprotnik sploh ni pomemben, katerkoli mi bo FFC določil, se bom boril z njemu, tudi jaz živim kot borc in bom to dokazal. Želim si pa v kategoriji do 86 kg pač prijeti do pasu in upam, da bom. Možemo dalje kolegi s pitanjima, izvolite. Za Uroša, da je pitanje, znamo svi da si imao velikih problema s ozljedama, mislim čak 2,5 godine da nisi se borio do nedavno. Su ozljede za tebe, kako napredno opravak, da li je to sve riješeno? Ja, poškodbe, zdaj jaz sem vse pozdravil, koliko je treba, sicer zdaj malo bolj s pametjo delam, malo bolj se pazim na teh poškodb. Več pa to je zdaj za mano, zdaj moram naprej gledati, treniram težko, koliko je treba, dobro ekipo imam za sabo. Tako da, to je za mano zdaj pa naprej, moram bolj pametno edin trenirati, da ne bo novih poškodb. To je to. Možemo
dalje, idemo kolege. Eno logistično vprašanje je, kakšen bo naslednji debot, najprej ene lahko v tem, kako bo, ali kako bo to. Tako je, znači ovaj puta smo se odlučili, pošto je samo Petier glavni meč večeri, daleko najveća zvijezda slovenska u boračnom sportu i šire, jedan od najboljih kickboksača Evrope, odlučili smo se dati mu tu čast da on predvodi čitavu priredbu, a tako da će MMA dio početi u 20 sati, u 8, a kickboxing u 22. Možemo dalje kolege s pitanjima? Borbe pa trajajo po 3 minute. 3 runde puta 3 minute su u kickboxingu, 5 minuta puta 3 runde u MMA. Kad već smo kod tehničkih pitanja, za sada ako se Denis bude borio, imamo 6 slovenskih boraca, trenutačno na fight cardu, a možda će biti i više, 7 ili 8, još uvijek dogovaramo detalje oko nekih momaka. Možda bi nam trebalo istaknuti dvojicu Aleksandra Stankova koji se bori protiv Renea Wimera u 85 kg kategoriji kickboxinga. Rene Wimer je bio borac koji se bori za titulu prije samo nekoliko mjeseci u FFC-u, a Stankov je definitivno jedan od najbeskompromisnijih boraca koji smo ikad imali u FFC-u. Stvarno se veselim tom meču jer je čovjek uvijek toliko spreman, toliko srčan i taj meč koji savjetujem slovenskom publici da je posebno pogleda. I tu je naravno Tilen Kolarić koji ima jako težak zadatak. Boji su MMA programu protiv višeg prvaka Ahmeda Vile. Tilen Kolarić je inače FFC Futures šampion iz 2014. Od njega puno toga očekujemo. Ima jedan loši nastup za FFC, ali sad se nadamo da će se vratiti na najbolji mogući način. Recimo, to su dva slovenska borca koja molimo medije da pripaze malo više pažnje na njih, jer su stvarno vrlo kvalitetni i srčani. Za Uroša još jedno pitanje. Možeš li nam samo ukratko opisati svoje iskustvo iz Ultimate Fightera i koliko ti je to moguće? Bilo je vrlo zanimljivo, to je reality show, smo bili notar, nismo na telefona, sve sam nam uzeli. Trenirao sam s najboljšim i na svetu, tako da dugo sam učitao kje sam jaz, kako moram trenirati da prijem dok je. Bilo je res dobro, mislim da je to tudi nek korak v moji karieri, da sem mogoče malo spremenil v glavi, kako pametnejši borc ratu, kako je treba trenirati. Da sem videl, da dejansko s takimi ljudmi, ki treniraš vsak dan, res več napreduješ, kot naprimer, če treniraš slabšim od sebe, ali pa enako dobrimi in tako naprej. Tako da to je definitivno stvar, ki je pripomogla v moji karieri, da sem boljši, pametnejši borc. Hoćeš li još ići na pripreme u ATP u Ameriku ili se spremiš u Sloveniji? Za ovaj meč, za ta meč ostanem tukaj, potem imam pa plan, ja, da julija ne bi šel v American Top Team. U Ameriku ili u Zagreb? V Ameriko. Bom pa tudi za te priprave, grem pa tudi v Zagreb. Tam imam tudi odlično ekipo, Forgač, Truhan, res so, fanti so res pripravljeni, priješ vsak dan na trening, ne rabiš razmišljati kam iti, gor, dol, samo priješ kaj. Imamo vse, kar je treba, ekipa je dobra, imamo cage, imamo trenerje odlične, tako da sem tu zelo zadovoljen tam. Izvolite dalje, kolegi, s pitanjima. Jedno pitanje za gospodina Zovka. Neki dan ste nam dali veliku ekskluzivu i rekli da Glory dolazi u Zagreb. Možemo li očekivati vidjeti Petiera na drugim Da, pa, da, 23.9. radit ćemo ponovo Glory u Areni Zagreb i sigurno to će biti jedan od najvećih kickboxing eventa u ovom dijelu Europe. Da, ovo što sam malo prije spomenuo, samo ugovor sa Gloryjem je na stolu i definitivno ako sve bude ok, nema povreda, ja se nadam da ova borca će biti na tom fight cardu i uz još neke top borce iz regije i top borce iz FFC-a, kao što sam spomenuo ranije, Mladena Brestovca i našeg šampiona u poluteškoj kategoriji
Ukrajinca. Mislim da će biti vrhunska priredba u Zagrebu. I da, nadam se, oba dvojica da će biti na tom fight cardu, samo da nema povreda, to je sigurno. Kad smo već kod Glorija i FFC-a, kolege novinari, ne znam da li ste primijetili, ali naš neprikosnoveni, najuvjerljiviji prvak Mladen Bresov također ponovno u Ljubljani brani svoj bojac i to protiv legendarnog Geralda Potruka. Možda je taj meč malo prošao ispod radara, ali radi se o jednom od najboljih kickboksača teškoj kategoriji na svijetu i apsolutnoj legendi, tako da molimo i da se to istakne. Da, sigurno. Znači, Mladen Brestovac u ovom momentu je broj 2 ili broj 3 na svijetu. Samo prije par mjeseci se borio u Parizu sa Rikom Verhoevenom za titulu, izgubio na budove i pokazuje odličnu borbu i bori se protiv Geralda Potruka, znači borca koji momentalno možda nije u piku svoje karijere, možda njegov pik malo prošao, ali sa njegovim iskustvom uvijek opasan borac. Čovjek koji je 2013. u Zagrebu bio sudionik finalnog World Grand Prix K1 turnira, uvijek atraktivan za publiku, tako da, ovo što je Marko spomenuo, jedan meč sigurno na razini koji zaslužuje da se pripazi na takav meč. Za gospoda Zdravka. Luka Jurčić se brani pas proti Valeriju Mrčeju. Vaša ocjena, kakšen je to meč? Opasan meč za Luku. Opasan meč za Luku, to je borac koji je dobio šansu kod nas na osnovu nekih njegovih prijašnjih rezultata i s njegovim menadžerima smo čak razgovarali o jednoj dugoročnoj suradnji. Po meni, ja mislim da je to za Luku do sada najteži ispit. Sigurno, ali naravno Luka je napredovao, zadnjih 2 godine on je član tima Conora McGregora, njegov trener je uvijek s njim, tako da i njegova razina je otišla na gore, tako da veselim se tom meču, to će biti top, svjetski meč. Inače, za novinare možda informacija od Luke Jelčića ovih putuje, kao što je gospodin Zovko rekao, John Kavanagh, to je proglašen ove godine za najboljim trenerom MMA svijeta, što je velika ekskluziva njega. Kad dođe u Ameriku na UFC-ove, novinari ga razapnju, stvarno je rijetkost da ga dobijete na intervju, možda prilika ovdje za svakog da s njim porazgovara jer je nešto što se neće ponoviti. Izvolite s pitanjem, izvolite. Zanima me za Uroša Jurišića. Ako recimo pobjedi sad ovaj meč, ne znamo još protivnika, jer sljedeći meč već može očekivati da napada? Može očekivati da sigurno da ide na gore i da će najvjerojatnije će biti ili contender meč ili meč znači, za izazivača, ovisno o nekim još drugim situacijama, ali najvjerojatnije će to biti meč za titul. Zanima me još to pitanje šta u slučaju ako Soldić odbije taj meč? Ne može, šampion ne može odbiti meč. Hvala. Šampion nema pravo odbiti meč, teoretski gubi titul. Radi se o tome da je Soldić trenutačno ozlijeđen, zbog toga gospodin Zovko rekao da još ne znamo planove, ali ne može kod nas niko odbiti meč ako je prvak, apsolutno čak ni... Da, mislim, jednostavno mi takve, znači po meni ove momke niko ih ne tjera da se bave ovim sportom kojim se bave. Znači, mislim, ne znam, borac se treba boriti. Kalkulirati nešto, ovog bi, ovog ne bi, s ovim sam prijatelj, imamo i takvih situacija. Sad smo momentalno makli neke borce uopće sa rostera, znaš šta, ja bi se borio, ali ne bi se borio s njim sam sparirao, s njim sam dobar sam s njegovom tatom, mamom, mislim, to je super, ali onda nemojte se baviti ovim sportom, igrajte stolni tenis, ne znam. Mislim, kako bih rekao, znači, moraju se ljudi boriti, kasnije nakon borbe mogu sjesti, pit, veselit se, ali ljudi se moraju boriti protiv svih protivnika. Znači, mi ne uvažavamo nikakve isprike kad se nekome ponudi meč. Tako da, ovisi o ovome što je Marko rekao, koliko će dugo trajati Soldićev oporavak. Znači, definitivno, idući meč, ako Soldić nije spreman za meč, onda ćemo možda dati Urošu priliku da se bori za official contender. Meč je skoro na razini šampionskog meča. Znači, to je oficijalni meč za izazivača prvaka. Tako da, teoretski, ako Soldić nije spreman, to je recimo, jer mi već imamo plan za Uroša za iduću borbu, tako da nadam se da će i Soldić biti spreman i da ćemo imati meč za titul. A i to je meč koji svi žele vidjeti, vidjeli ste prave reakcije, tako da... Da. Izvolite dalje kolege s pitanjima. So predvidene nekakšne finančne nagrade, pa če so, kakšne to so?
To smo imali već pitanje jednom u Sloveniji, možda više za gospodina Zovka. Kod nas nema financijske nagrade, mi imamo ugovor s borcima, tako je neko gospodin Zovka. Kako sam razumio, pitali ste kakav je... Financijske nagrade. Kakva je financijska nagrada? Nema financijske nagrade, svaki borac ima individualni ugovor i bori se za neki iznos koji je dogovoren ugovorom s njim i s njegovim menadžerom. Tako da nema nekog, nije turnirski sistem pa da pobjednik dobija neku nagradu ili da borac osvaja neku nagradu. Svaki ima svoj iznos, svoju cifru koja se dogovara individualno na osnovu njegovih rezultata, uspjeha i tako. Izvolite. Jel možemo vidjeti u sljedećim FFC-ima neki turnir, ne znam, u K1 ili u MMA, neki turnir četvorice, osmerice? Mislim da je to opet za gospodina Zovka. Da, pa moram priznati da, bar ovo što sam ja gledao po svijetu, nekako cijeli sistem se promijenio. Prije taj K1 imao jedan sistem koji je donekle funkcionirao da se tokom godine borci su se borili za tih 8 pozicija i na kraju godine je bio World Grand Prix gdje se u Tokiju 8 boraca borilo za titulu i za neki ekstra novac i nagradu i tako. Bellator je u jednom momentu pokušao sa tim turnirima i pokazalo se da nije dobro. Ne znam, mislim da je ovaj sistem koji je sad, UFC je tu postavio neka pravila u MMA sportu, manje više svi slijede ta pravila, tako da mi isto ne izmišljamo toplu vodu, nego jednostavno smo ušli u tu neku priču kao što rade i najjača organizacija na svijetu. A mislim, mada nije isključeno da u određenom momentu, razmišljali smo u jednom momentu, ja i Marko, o kategoriji 61 kilo, gdje nemamo mi, tu diviziju nemamo, razmišljali smo napraviti turnir četvorice i da pobjednik dobije pojas. Tako da nije isključeno da napravimo neki izlet u taj turnirski dio, ali glavni nam je koncept da to ipak budu pojedinačne borbe. Ako mogu samo nadovezati iz tehničkog pogleda, u MMA dijelu to uopće nije moguće ako govorimo o turniru u istoj večeri, jer FFC naime ima sjedište, imao je najprije u Los Angelesu, sad se preselilo u Las Vegas i mi radimo evente u Americi. Atletske komisije američke ne dopuštaju uopće turnire u kojima se borci bore više od jednom u jednoj noći. A ne možemo imati jedna pravila za Europu, druga za Ameriku. Tako da iz tehničkog dijela turniri u jednoj noći više mečeva uopće kod nas nisu mogući. A ovo što gospodin Zovko rekao da se recimo rastegne turnir na 2 ili 3 eventa, to nam je bilo zanimljivo, ali potom to. I inače iz tog razloga smo mi od nove godine promijenili iz razloga jer ne možemo imati jedna pravila u Europi i druga u Americi. Od prošle godine smo počeli raditi evente u Americi. Mi smo inače, svi koji smo spratili, od početka smo slijedili pravila Pride-a, japanskog Pride-a, gdje su dozvoljeni soccer kickovi, stompovi, malo su drugačije pravila bila kod UFC-a. Međutim, onda kad smo došli u Ameriku, znači jednostavno Athletic State Commission nam da pravila koje take it or leave it, morate prihvatiti. Iz tog razloga smo onda stavili unificirana pravila i moramo se držati toga. Za gospodina Zovka, možemo li opet očekivati na kraju godine Night of Champions? Pa radimo već. Godina je tek počela, radimo na tome i ja sam u subotu već idem nazad u Los Angeles i radim na tome da instaliram po prvi put event u Las Vegasu. Znači, 2.12. bi bio datum neki na kojem radim da probamo imati taj završni turnir u ovoj godini i da to bude Las Vegas, jedan od tih elitnih kasino hotela u Vegasu i naravno, pošto je to prvi event u Vegasu, mi ćemo se potruditi da to bude top of the top. Znači sve što najbolje imamo u tom momentu u FFC-u, još se potruditi da to dovedemo u Vegas i da pokažemo američkoj publici, jer mi imamo ugovor, ne zaboravite da mi imamo ugovor u Americi sa CBS-om. Znači CBS je jedna od najjačih televizijskih stanica na svijetu, zajedno sa Foxom i to će sigurno biti velika promocija za FFC i za sve momke koji budu sudjelovali tu noć na tom eventu. A kažem, nije jednostavno, jer ovo što je Marko spomenuo, Athletic State Commission, lakše nam je napraviti 12 evenata u Europi nego jedan event u Americi. To je jednostavno toliko regula, toliko pravila, zato niko iz svijeta i inače skuplja sve 5, 6 ili 10 puta.
i financijski i organizacijski i kako god jednostavno stvar je kompliciranija na potenciju. Tako da evo, radimo na tome, ako to uspijemo, mi već sad jesmo, pored UFC-a i Bellatora, jedina organizacija na svijetu koja radi kickboxing i MMA evente u Europi i u Americi. Znači, biti jedna od 3 organizacije na svijetu koja to u ovom momentu radi nije mala stvar. I još ako uspijemo instalirati event u Vegasu, gdje Vegas je vrh svijeta za borilački sport i za entertainment, ja mislim da smo napravili stvarno dobar posao. Izvolite dalje, kolege. Ako nema više pitanja, možete. Jeste razmišljali o otvaranju kategorije u K1 ispod 70 kg? Imali jesmo u jednom momentu, ali nažalost da je naš fokus na azijskom tržištu, onda sigurno ta kategorija bi bila od početka. Nažalost, nemamo previše boraca u Europi gdje je naš ipak fokus bio od početka u toj kategoriji, tako da neke borbe pojedinačne jesmo imali, ali isto što je stvar i sa kategorijom 61 kg u MMA, gdje ima čak više boraca nego ovih u K1, jednostavno tu kategoriju smo za sada stavili malo sa strane. Što će biti u buduće, vidjet ćemo, ali za sad je tako. Karte kreću u prodaju već od sutra, što ja mislim da sada najranije što smo pustili u prodaju karte u Sloveniji. I mislim da su stvarno dobre cijene. U preprodaji su karte jeftinije i mogu se nabaviti već od 20 eura za cijeli event, što znači u principu do 20 eura ljudi mogu raditi 2 eventa. Jedan kickboxing, jedan MMA event. Mislim da stvarno za ovakvu jednu svjetsku produkciju i top borce nije puno.